Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada kuda kudinna Arabi abafili dasko dinumuga Arabi abafili ada Qur'ana goy darivarunna bone dena goy Arabi abafili ada Qur'ani kiyawan datinuwa minbara anga huluwage algun menna bay tajwid fottakum fennane abafili ada Qur'ani de katuru kashiganu duruko anga huluwagenne egota bunadinima dimawa furta masaleki nuwata hamaykan egota bunadigen Arabi abafili kiyaden dasko dinima dimawa masaleki de katuru kashiganu duruko anga huluvum mi wara mi khasakame gotuga dariwarna maana kurevi kiyavun dativegenda minbara dariwarun anga huluwa adi hama egota tafaatu kurumennati huriha halitege em minbaraka anga huluwan masakke kure ehmima mikamuga nuwata Arabi abafili ada kurumuga anga huluwan jehe minbara anga hulumuga samalkan denjehe bata algun menge mudarrisunna engifo onnan jehene kodakudinna kiyabaden feshumuge kurin Arabi abafili ada Qur'ani kiyawan datinuwa minbara anga huluwagenna mitaga dekame eba faah kurwe datinuwa minbara anga huluwuma datinuwa minbara anga huluwam mijehene ehmima misalaka bay fottogun algon menna fenna mi ingot goikkam mi algon menna faah kurwe eggotaki de katuru kashiganu duruko anga huluwum asna hagigatuga de katuru kashiganu go wahaka annaka nujehena hame kan anga huluwum ama nimuni de katuru kashiganu duruko anga huluwa wahaka ama ikhtiyari kameggatuga maana kurevi dariwaru warabboda ekama samalu kande algon menna fennana divhe rajya mi filalata taaruf viru furtam koluga taaruf viru mi dariwarunga wara richakkiwa dariwarunga kiyevun halaku gendi egota amal kuram feshima huriha halatige emmin baraka aga huluwan masakke kurima kiyevun dative gendi ehmima egota e maalumat libigatun emme rangalennu khasaka kodakudinna kiyewa de ir warabboda mikama samalu wanjehena Arabi abafil ada Qur'ani kiyawan datinuwa minbara anga huluwagenne mi emme furihamago algonu men visnagen nuwane tajwiduge qawaid daskurumuge sabun kurin richa kiyawamun agwe huturuwe nuwata undaguwe dativegen dakamgwaname ekiyevani ad tajwidenno tajwidu kiyevi maritiwane tajwidu kiyevi ma fasihwane undaguwa kamgwaname ege ehm maslen adi eba ule amuko ehmima amuko algonu men fenuma balairu tajwiduge qawaidaka eggota kiyawmi datikamekkumuga mistakona mi sifakureveni hagigatuga lafa kurwe gotun for ko debe malumat go sabu em mi algon men denegan nanjehe kame kodaku dene kiyaden feshumuga kuri emma arabi abafil ada Qur'ani kiyawan datinuwa minbara anga huluwage namaves arabi abafil ada Qur'ani anga huluwage ne bune nimmanu levena algon men amuka aduwen anga huluwage ada Qur'ani hagigatuke kodaku dene kiyaden muga mi anga hulumuga ba annaka nujehena algono ei kiwe kan adi fahum irad kreviyamu bonne dena arabi abafili ada kurang dasko dinumuga mudarris denegan nanjehe kantatta kevve mudarris mikan kan nengi dariwarno malumat devekam gwanama kurin algono mibuni gota dariwaruge kiyevun halakugen gadan furtama kamaki kiyewa mihaga nisbatun arabi abafili ada kurumuga anga hulwanjehe minbar tafatu wanakan denegatu misalaka alugunu arabi abafili ada kuraru anga huluwan fasiha minbara nuwata alugunu ada kura iru nuwata kiyawa iru arabi abafili ada kurumuga abafili ga adu thabitwa minbara alugunu ada kurumuga tafatakan hurdan ehemmi hunna alugunda mi ama anna tafatam mi fahaga kuran negundas mi tafatu ade ehmi ma alugunu me masakke Qur'ani huriha halatige emmin baraka nuwata anika kiya gotan hama egota anga huluwan eminwara anga huluwan kiya kanno misalaka alugonu kiyaru ami abafili gadu sabit wadan tankole kodako anga huluwage ehemmiyeko kiyawar tankole boda anga huluwagen sabit wadan emma ennani kala kiyawa mihaga nisbatun anna tafat mi tafat annakan alugonu men denagan nanjehne kiyawaden feshumuga kuri dewana kamaki bayin akurtawga abafili jehumun ada kurumuga anga huluwan jehe minbar tafatu anakan denegatum alif baga huriha akuriga abafili jehunima em minbar kan nun anga huluweniki tafatu anaki ege timmana gamaki khas ko baru akurtawga abafili jehumun ada kurumuga anga huluwan jehe minbar tafatu anakan denegatum
khas ko abafili emma mi algun menna kiyawaden feshmo kuri engi fonnen jehe malumat hamekane abafili ada qurani anga huluwagenne bunim kamakunude hamekane abafili ada qurani de katuru kashikana durko anga huluwagenne bunim kamakunude rangala gotaki abafili ada qurani kiyawan datinwa minbar anga huluwagenne bunu ei emme rangala gotaki furihama gotaki hatarona kamaki wakiwaki akurtakuga abafili jehumun ada kurmuga anga huluwe minbara kalima kiumuga abafili ada kura iru anga huluwe minbar tafatu wanakan denegatu mi waram muhim kame alugunu men amuko dariwaruna kiyawadin daskodde iru wakiwaki akurtaga abafili jehagen kiyawader wara reach anga hulu vidan tankula boda anga huluwan fasihe vidan mi adi tankula boda anga huluwikamga vies ei nufarta kamga nubalana wakiwaki akurta kiyar namas kalime kiya iru egota ekan kurakamga wanama ei nufarta kamga belividan sabaki mi kalime kiya iru ara bawra akurta ke hunan kalimage e akurta kiyar algonu men abafili kiumuga wakiwakin akurtawga abafili jahan kiya minbara anga huluwagen kiyan ulekamga wanama kiyawan datiwegen dana natija gatun efada kiyunta wattarugen dani nufarta kiyawan undagu gota kiyawa kiyumugutu faswana kamaki wakin emme akurigga abafili jehumun ada kurmuga anga huluwe minbara vidigen abafili jehifawa gina akur takigga abafili jehumun ada kurmuga anga huluwen jehe minbar tafatu vedanakan nota tafatu wanakan denagatu misale kalgun menna emme akurigga abafili jehagen wara fasihen kiye kurigas mibuni gota wara fasihen tangula boda anga huluwage miskiyali vidan namaves wara gina akurta miyannani abafili jehegen hama vidigen miyannani misalaka abada misalaka amara egota misalaka kalime miyannani annakamuga wa nama abafili ada kurmuga anga huluwumuga undagu kame ma boda anga huluwa ulekamuga wa nama kiuma undagu kame annana e undagu kan awmuga sabun wara reach kiyawa kudinge kiyums halakwe ehembima fili ada kurumuga mi buna bahuge aslu maana algun men engem bana aga huluwashe bunu mega aslu maana ki kobakan e kihina wakamekan engem bana algun men hamekani aba fili ada kurara aga huluwashe bunu kamakunu dan ehembima kiyawan datinwa minbara aga huluwa mejene hawana baygutuga mi nani adi awasko kiyawuma lasko kiyawuma gavis aba fili ada kurumuga aga huluwe minbara tafatuwana e tafatu nan nama awaha kiyoma lasko kiyom mi tafatu genna undaguwana ehmbima miwes algonu men enge kam mi hisaba ma algonu ehm wahake hissa kollana algonu men terega mi fili ada kurumuge namuga mi taaruf filalata taaruf vi duwas koluga algonu men faha kure ha qur'an kiyom fashagan kujja erohma fasjo men tibuna mi wen qari vere ko kiyoni gos konne umruge gina duwastaka kiritu qur'anattaka eta masakite kurvi molite qari verin ei evs bayen nungotuga wahaka dekkiwegen abade ehen evi sabaki mi filalatan ayma mi wi gotaki dariwarna mihivi hama ki qur'an kiyawana me jehene anga mech belalima igen waane mi genna tafat tawar rangala warabboda anga huluwan jehene abafili kiyar warabboda e quran jehene tiri katur kashiganda tiri tumfa tiri quran jehene warabboda ibi fili kiyar adi ubu fili kiyar warabboda u quran jehene den mi wagotaki tankole ama rangalu qari verin kiyawairu ama rajyage sama rangalu qari verin kiyawar adi beru qawmatogu sama rangalu mi rangala kiyawan danna qari verin kiyawairu mi wagotaki anga meche ha boduti badaltake nugene den mi dariwarun hiwani ebefun kiyawa vidaluni tajwid fotugo nugota khilafashe bagutun ebefulunna nuba basta raddu kuram fashaiba esabun algunu menne faha kurun kame eru qari kos level eke manaki foundation hada irus bodati qari verin ei evs bain nungotuga emi emms kiyan nubako kamu darigonu visnifame onnani mi hagigatuga warabbodu olumemmi mi filawale forko dinumuga malumat dinumuga ihmalumuga sabun ufedunu fitune mi algun menterega arabi abafila ada kuraru anga hulumuga huriha emmen navs ebbas seve minwarki koba mi hisabanga malgun mi hitu ofe dana suwale ehmi ma egota emmennes ebbaseve minbaraki ei akuruge adu thabitu a minbar nuwata filige adu thabitu a minbar anga huluwa minbaru
ei emmenna ebbassewen minbaren nun sabaki ekimihun anga huluwen ekimihun anga huluwa minbara ekimihun anga huluwe minbara adi ekimihunna adu thabit kurewe minbara mi mulin tafatu wahakatake adi tafatu anu mulin bes demme alon kiyadif tafatu wanakan denagatu me kiya wargina baata kiyadif ha envima alugun menaka nubuna wen anga huluwa minbar evvar kuraka emmen evvar kuraka ekimihun tafatu wedan ek halatagu tafatu wedan envima hamekan anga huluwan arabi abafil ada quran hamekan anga huluwan bunumaki ei ilmi gotum balar hamaje bunumennu eki adi hamegota arabi abafil ada qura iru tiri mi de katuru kashigonu duruko anga huluwashe bunima eves adi mulin hamaje bunumennu envima rangal gotaki kiyawan datinwa minwara anga huluwan efahu den alugunu me masekka qurani dariwaruge kiyewun adu ahagen ekan kan hallu quran itura rangal quranje kan kan hallu quran nota filiga adu nota akuruga adu thabitwa minwara abafili ada kurar furiham koran komme kujjaka asgule gota waki buneden emmennan eggotaka kiyadigene mikale filaltake bunen nudevena ehvima filiga adu furiham kurumuga nota arabi abafili ada kurar anga huluvumuga huriha emmenna ves ebbasve minbaraki ei akuruga adu thabitwa minbar filiga adu enuwata ehengotaka bunaname filiga adu thabitwa minbar akuruga adu thabitwa minbare bunye soke filiga adu thabitwa minbare bunye masrenne sabaki fiya adu mideni akur ehme komme gotaka bunye masrenne ege badaluga abafili ada kurumuga akuruga adu thabitwa minbara anga huluvuma vure waki minbare tafat kurumen neti abafili jehifawa huriha akuren ada kurumuga emminbaraka anga huluwagen qur'an kiyawa masakka kurumaki kiyawumuga ekuleben jehe faseha kan gelli kiyawan datiwegen dana sababaki meharu algonume mudarrisin visnanjena algonume forukodde malumatige sababun mistakuna kirit qur'an kiyawan eba undagu kame gotuga sifa kureve adi malumat forukodde gotuga sababun faseha kame gotuga sifa kureve ehmi mamiga visnanje tankole mi malumat forukodde iru wara rangala furihame forukoddinu hame kani miga undaguwa gota forko devijkam gwanama mihunna hiwane qur'an kiyamki warabudu kantaggana kemi wara undagu kame kemi wara bawar kankam furiham wegin kureve kame kemi ema aiki rangal goten nun egota malumat forko dinu miga algunu men jehen undagu wana sababutaka undagu wedana sababutaka visnage bunede kirit qur'an ki bawa levumugas emme furiham fekkan algunu men qabul kuran adi hama egota ungannade iru kiyawade mudarris fasih ko kiyawa kam gwanam ekama ituru furihama kam libe ehmima kiyawade miha nota kiyawa dariwar undagu kama ko kiyawa adu ehmina iwekam gwa nama wara undagu kame gotuga ehmina sifawan wara undagu kame gotuga sifawe kirit qur'ana mihun duraddan evi sababe duradda sababengi qur'an kiyam ki wara bodu masakkate gotuga mihun mihar sifa kure femennani namas mi wara fasih kame vima kuda kodina kiyawa dinumuga abafili ada kurumuga hamaykan de katuru kashigana durko anga holuwan bunadinu rangale nuwane algonu menterega bunade egotemi namas iki rangal gotenno ege badaluga lui akurtan ada kurumuga divehi abafiya divehi ebafiya demedu kati sifen ekulewe egota ada kuram bunadinu rangalwane adi hamay gota baru akurtawga abafili jehumun ada kurumuga kurimachwa gota teda adu sabit kuram bunadinu rangalwane mitaga miwagotaki algunuga bay filartago skudakudene kiyawadermi abafili ada kurar anga hulwa waka nudakka e sababen otima sababaki e umuruga kudinnaves adi bodati mihunnaves amako fasehwani lui akurtoga abafili jehunima e gennan jehe kati minwar gennan bunadinu kati minwar nugenevene ma boda anga huluwanja e kati minwar furihama geneveni komme akurkavis gule gota egzatuga rangal minwar ka anga huluwunima kati sifa dewe minwar anga huluwime barabar wan namas misalaka mi kati sifa gennan buna nudi hame kan anga huluwan buna dinima anga huluwan je minwar ne anakas bodo masele waran udagu war gina kankama visnan jehene eguta anga huluwan bunan kam gwana mahama ekane emma rangal guta ki kodakudinen kewadiनु muga lui akurta ada kurumuga katikame geneve eguta ki ambudun erun anga huluweni huluwen jehe minbara ege zatuga adi hama eguta baru akurta ada kurumuga kurimachwa guta teda adu sabit kuram bunadinumu
anga huluweni e akurtaka emme munasib rangalu minbara ehmwima kodakudena kewa din muga abafili ada qur'ani anga huluwagen ne bunu emme rangalennu rangalu gotaki minbar buna deve me demme algonu mibuni gotta lui akurtaka baru akurtawga anna tafat buna digen kiyadinu egota buna dinumun arabi abafili ada kurumuga anga huluweni e akurge zaatuga e akuraka emme ekashige wa minbara demme algonu mibuni gotta lui akurtan ada kurar katikama genna buna daskoddeni adi baru akurtan ada kurar tedukama genna daskoddeni ada ema egota buna dinima anga huluweni ege zaatuga rangalo minbara anga mabadon huluwa fiyamu misalaka abafili ada kurar katikama genna lui akurtawga abafili jehe halatuga katikama genna mi jeheni e katikan gena muga maabada anga huluwa fiya katikan nu deve kati sifa nu deve ehmi ma ebenge e katikan deve minbar dasko dinima anga huluwa minbar dasko deve kan eba anga huluwa jehe minbar dasko deve kan ehmi ma wakin anga huluwa she bunadigen hamekan eminbar fuddalim kama kunu dana mi huriha kamaka visnalumun engen dani mudarris kiya kiuma visnagen kiyan daskuran dariwarna majbur kurumge muhim kame alugunu menterege mihar nekkememme mudarris kiya kiuman eha bada kannu visnani dariwarun visnani ma'lumata mihar ginen eki rangal gotennu qur'an uganna dinumuga emme amali gotun emme furihama gotaki mudarris kiya kiuma med visnu mudarris kiya kiuma med visnu ngai emme muhim ba ekankama visnagen kiuma visnagen daskura masakka kun ngai emme rangaluga sabaki mihuriha ma'lumate dariwaruna effara visnanu gana vidana emi marangalu gotaki mudarris kiya kiuma visnu mudarris kiya wa kiuma balagen abafiliga adu thabitu a minbara ada kuran daskurima e dariwarge anga huluweni ege zatu rangala komme anga huluwan visnagen abafili kiuma bure kiyawa mudarris ke kiuma visnagen abafiliga adu thabit kuran daskurun ege zatu ma furihama wana erun komme dariwarkes masakka qur'ani manzila kashe manzileke miga mibuna etcheki komme dariwarkes masakka qur'ani mudarris kiya gotakkiya namas ekudin mudarris kiya nudi ekudin kare abafili ada kurar angulu washabunim ekikudin eki gotakkiyane emma ei warabudu gellume ei mudarris kiya gotafili gadu thabitu wa minbara kiumashe ekudi masakka qur'ani egotakkiya dini manaki mudarris kiya adu ahagin egotakkiya masakka kurima huriha kudim na masakka kurweni manzilaka manaki mudarris kiya gotafili gadu thabitu kuran emin warakken dariwar masakka quran natija gato ekudinga ga huluweni rangala ega badalga eba kiya mudarris ka dashun kiya nudi hamaykan abafili kiya rangahulu washe bunima warang mudaguwan eki kudim masakka quran eki gota ehmwima algunu men visnam wi kamaki abafili ada qurani anga huluwagen ne bune nimmalun eki rangal gotennu rangal gotaki kiyawan datinwa minwara anga huluwan bune nota anga huluwashe bune efa mudarris ga adu dashun kiya digan rangal kuru ei rangal gotaki aslu ema algunu ummeed kuran mi video hama rangalu malumat ko devunu kama kurige video ga salunu buni gota algunu ki wahge dekuma eha molmi hanu namas algunda ekwerin kura bai suwat hoge sabun algunu mihen detere video hissa kollani iradu kurevi anakkavi sama ehem video hissa kurmuga ummeeduga meha hisabu makiwelam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh